with you.
baby, yeah. Only size one. I'm a bonny piatumia, metawase, wash a misso amatepa, Achimini Mabushegi, metawase, what have any friend if you move? I'm a bonny piatumia, metawase. Okoman Radio,
Joe so to go about to my power. Who for my Just about 21 minutes after 8, and you're tuning to 97.1 FM Okoman Kasa, and it's 17th of March 2022. And then yes, a jebo, a janya baby drew, and then the Abbey Pumakum, Aquapim North Municipal Assembly, and Aquapim North Constituency, and then the elections, MPPD, you know, but there's a polling station, Ebekoso. Ebekoso enti baby a wo bia no bomodia ne botwi ne botrada untu bi kura kwahwe ne so ade kogina ho na wo sie ho nua bia na wakoje no ene kroma ehye papa na you see I was say your water near down na abato no ne ebesi no ebesi ade no esi dada ene ebe manifesti enti nane de mommodia na yemfa mpaye engu fom na ene sakadri bia ma sakadri de sakadri de ma kwakra say mrantie ni abre say it's about time we put our own future into our own hands. Asem na say no and I know my friend Kofi Ansong Baffour kwakwa AJ Korea Jema mrantie producers no say gina kono kwase AJ co secretary
organizer of freedom don frefo and ayi according so okode youth organizer enti right here ni abre said there be party no ye di ekirache enti ne set bia no se ebie kwan ma yesi emra na emekire bobre a yeso so yebetimi obra so enti ebeja mkwan no mako na production dey munya ma mokwa report o mu bia no moma ya sanga kwesi emu achi yeja na mpom to say ya me dey acheme o yoso no ba mpa watade no MPP kola ne show no wo so no ba na o ba no to no he Atiko na mijina Atiko he ban kan Atiko there be Chakrutia electoral area wo papa mo etia ho you oh dey ayi amakarfo wojano mo sama fo na ya no ma de won aye ne se won afa yen afie yes mane how unia no ko beka so minia pani monko enu akro ne mekasa o so nim monko sansa de ofio ye kwesi utima bobe centrani a watimi akosuku on pese meka sa graduation ro watimi akosuku abo degree ye first degree abo second degree o masters unim de obesa wo ye eti unia no onti ase ye se aprawa keto hu aprawa kese obobo kwa kwesi eti kajani asida seri kajani asida minia no ade wo fie ye kwesi ko krachi your friend say no chance Kwame Safro Kwame unia na ma odo extra munyina free oh enra ye di nkobo ado pepre ye di nkobo ejina chen na unia no ekoma Kevin Jamo Before you was Jamo mesra won na no pe ya wabonyo mbako pa ma me enyum de ya lumba ayi Sabi e ma attention akosododo Jamo mesra na da be akosododo Jamo nufu no open no nufu de za mo fo pe open nufu ni se Ati se ke aswa no wala to okom papa la tenso mo to ho one time Dabi and I see a rounds Kofi oh hina wujina no me wo osai broom yeah osai broom Taylor sounding Bottom police station wo Abuasa market bon c'est Fabiola anymore Abuasa market too okay enti ene no usujina kono den na Kofi enra najo abrante we strategies say menye sure say nakura kono ni so cause mo say free no najo or come time of frame oh openi me nakasa mienu na brene no mo say abrante ni abre say omo ntwa mo bi fa fufu information come Roma num obi can say the fanfare no atwam now it's a serious business abrante hu no say mretintini a ondom re share ni ma bi mu ankoyie say bi o to mati bonkoso bi eba na ono nze ka say politics dey wa ofusu no nyansa tima bobe no afa wan hyemu a tibo nkoso ba be gina ni na obehye se be mrafun bi ama enti yakopon ka mo ho na munkwa akono na mfa nkunimdie mra na Kwame pere ko say record na odo na be kana ko sem kakra na eso pane ni hwe kro abatwe oso mo kwa abache nano ara de se Kwame na chama se yento Kwame twino kakra fa zo chama se Kwame sana hai wo pese wo ye no Kwame twino kakra fa se chama se mato awie eti mo koi me se mo bre kra mo ko na mo mia mani se kro twa mansa mo mia mani Uno African suma. Mani Martin Meja. Ye kodu penso sentati akura to forma. Ye be ma adrobi ho. Say bibi drobi sa apusa ankare kakra so ni woni be kokokokoko. Microphone ni abredo do. A champon ana. Dabi me refia duku na kakra so ani so a. Obekọ no ani ese ne. Na no bi ka kire me say. Obi ka kire me say uno obi ko fight. No be say ye do tuma. Oba police station answer court to the kakra so ani a. Cause enti nipa no wabona me ani e kokoko sa. Ebi ni. Ai, Kwame bo na be kakra so obi anya anu mi kwan na. Kwasi se opane ni hwekwa no abache oba ya che mutrase na Kwame tufu kakra na ye nyam kwan Kwame mpom ti sei Jamiado na no da okugu ankodai ma wosna woda ho afedi wo nice okugu asem ne de ne wo na Kwame unu anu mi gina kono ya se opane ni hwekwa abache oba ya che oku ma che kan bi kakra kire wom na enyom kwan right anopai ni edika memo memo say omo koyi omo show omo hodin na omo ani na hot say ni adika kai because me no for once no niema bi wono mu a
na me di agronegy ache but anko meeting say bibi sa Afọ betimi ni ato achire ho. but many ba me also no na Wo da form. me da fam wo nan. Etino ye koi at least adamfo bi ananua bi a wo fe say nani e den mane nwo hobby se ne be yo no nso no e ba say abato no ekoso a baby omo be cast vote no kra no obetimi akogina na ono nso di nani edi achire esane say process ni mu no ni amenhu kakra ne say abato no ekoso na no yetimi ye bibia e friend dropping omo dropping Ani ade we. Dropping no later no mo bo mama ne say ye free bibi dropping. Ento be to ba ko to be mienu miensa na. Nipa 4 to a 4 no obi akuta 555 okuta 5 okuta 3. Enti nipa 4 to 555 20. 22. Enti ni nipa 10 kura to a dropping no koso nko a wo ye den wa bitu. True. Enti no say mama mu ani da wo sa strategy na. Ene obi di losses be to am chance mo mpene. Omo bɔ ne nsa na nsa mama na. Omo bɔ ne nsa na nsa mama na koto. Yan hane de unim say obene wan su kobi yan obene we ya. Obene wa akufu. Ono su gina for youth organizer post office. Okay. Chairman ni enti ya de ho agimo no achiri mo beti ase da obi na ka o se da achi ase munti na odo okotoko edu a wajam ho it go sisani ana America no dropping no ewo ho which possible say be koso enti eno so mo mani na wo ho and last one no cry ne organize election I don't know say secretary ni ne oye in charge o say chairman no obi a woni favorite omo wi asem on be catch on say obi a woni interest Intino obia wani interest no minim baby a mudi but na mu ni am person omo dey winning team mu anu mudi omo winning team so wo winning team ne dey na emu fem ani say chairman no wo winning team no so wo losing team no ese so mo wani di achiri enti kakra me so metimi akaka chairman anopa ye be dance kwasi se ne all kan Kofi no kwasi wo me say abo bi wo pre obi wo ho a wo incumbent ofo say bia de ne ko no ekose ya na konwa no ho akeka enti ne woka no musumu fi mani sebe akropofo me be ma musumu nye ma ana munye mia munye marima nkasa mani edi mo akukudro munye timid ko gina Kofi Kore na anu ada Dennis Miracle boaje krofo boaje ne suyi o se Kofi Kore me boss no me fani ni agro o ye militant enti Kofi enye tuo enye jan enye konti ba na momu no se me ka wo hanu ani kura se ne ba ho se ko se je me kwasi anti say wa kwasi wo kwei em say oni Kofi Ntembe papa baby hwe hu ye na efiri wani em say ye be ye ho ne ye fi ase nti makwa akọbu akwasi wo ne ye fi wo pe na mutu no sana mo de ko je kwasi echi ma me mo pe very man so nka mo pe very man ka William kwasi one friend nrasi o aba kwasi wo de da ye beda ene de oni pa ko na se ni be ka se otu e ba shabo otu e shabo a otu e mu shabo kwasi e ba shabo obeni ebrini ni edoni ni kore wa maami abo ho kadwa ko school krache o di politics chiache committee any social works awaye manfo nim ne pe wo mu konefa crown ne brain kwasi senior won so modern ba wa bo krum ha wo ya bo Friday so won sa hohoro wana mo tutu ne obaye media ne metima ka kire ko for some fine gentlemen fantastic guys omo modia na babia mu se winning team ne ho na omo ntoma mo sansa bo bi wo pepre na madam fu ne kan se ni pe bi wa na so an dey enti agro no ne ho to mnya nim se aden se winning no police station ho te ho no ne agro no mo mani na ho na ne na no kwa me dey so ye ya pa chairman se ma to you mapon time ne so ye dey o ye dey obe delay o so mapon addition moto o division kotokum na echire no chairman BBC of me the boy call meeting me no mo frɛ no good news bi nso guso a eba na mo afa because mo say mistakes bi na see but they need some of us in a business send you be ya near mo abeko nti good news dey enche bia ye be break ya mo en Kofi Yakobon kam ho ma hweye ya de nkunim no ba mo nkobra na mo kwe bibia mo tu wie pe mo me asonte me ne kwa me adede ye bo chire den ye bo chire mema tontan so aba na order ni kro si abehwe na say dey wakwa election observer okra experience
Right. Chamo. Chamo, I mean, you should be a man. Chamo, I mean, said I'm not say. Because I know not cost on the fee or quarry or buy some fee. Well, Babacon, I'm saying, no, or cities here. But or no, quarry one polling station. Or no, call for organizer. Okay. The friend of Francis Edu Poku. Okay. Do not have friend Poker. Okay. And a very nice gentleman, fine gentleman. They saw quarry pepe, make your quarry name. Solid guy. Women have some guitar party, no? Sir. Didn't come on. Into no, on no say no qua, as organizer. Oh, yeah, Abuasa. B. Bonsier, Fabiola, anymore. Poker, fantastic guy. Yes. On no quarry youth organizer. Omunyaro one police station to do when ye go sembia. Do a quarry with the team or pa. Now Poker now the team of pa. Now wow baba ko Jackie. Mobile money. Jackie, yes. Also co woman organizer. Jackie the way me Oh, mobile money, Presby Johnson. Lady be a mobile money or pa. Oh, Presby Johnson. Mobile money. How may be what I may be what Abaya na men say maybe. Okay, all the same. Another fantastic lady. Okay. Boy Juma pa. Okay, all the best. You know, Omunyana, your mom pa mom. Next person. And I feel Parkwest AJ. Oh, yeah, Parkwest AJ. And this is our Parkwest. Yes. Only Jesus can save. Yes. Send a call vetting and name vetting committee training. It's uncle chairman. They just say, Mon who be power. And Panicra bought it me born to a man. A man way and Kenya. Oh, company for the ultimate money. And one day, Marcus AJ, a plaque, yes, as I could independent. Double standard. Confusing, now, another candidate I may buy, say, a crop man. About dinner call Obenwa Kufu. Yes, Obenwa Kufu. Oh, citizens never know. The Obenwa Kufu. Post office, one police station. It's in a mess of me. Quanamaco support you, Obenwa Kufu. Obenwa, yeah. I don't go youth organizer. Youth organizer. Oh, a Cropon post office. Zongo. On an election. Obenwa Kufu. I'm finding court when you will be. I'm finding court another fantastic lady. A Juma, anyway, Juma, or Boa, a social works in the community. A Juma, I know that cover relief and the bell. None of that vows the Ukraine doctor say, yeah, in Chenkus. I'm not dear him now. It's a yeah, and they also just couldn't say, "Oh, Breno and Dajah," and pump to say, and then they cost to what's happening. Yo, I'm a Falcon Tsunami. As I told my mentor, you're the boy, once we are more aquaba. Yeah, gra. Never train you, yeah, do more so called Okoman Kasa. You, my father, Aquenia Tsunami, and Penny Asifuna, a crop of man, you crap a man, the Ghana man, you, I no pay MPP polling station executive relations, and they do so. You, now no pay many and this was a born on Crokwan will be fiancé. You, now, dear woman is a Andra, a year secretary of the election committee or the shortlisted candidates in the party office near Kwashena. A bit moody in him, a bit moody ama. I don't want party man. I want to but what's a Ciano, who nomination for money photocopier or about polling station or Baba stand there now they are Kawamba. Now they are better say, or standing for some position way or a bit more covert and was wounding ama. And yes, and Nipa 22 to 24 BD and Cran Saka free baby. Your sources, yes, on my human frame. We want original Nipa 400. And 450. 450 no me so in fact on be while me frame no more no me and be 90 something 90 something na no dey buy idea 22 to 24 and then 90 so me you me frame but say okay no be don party wa bre o bon toa okosi pillar okosi say signboard okotari poster na say ne ko ba say adidi aba na maybe ana kwasi ka say obi say o me do mu gi power na o me do mu edi 2 million ade no ye masamba say be yes I know what this is franchise ni pa no or pay so be or more chrono onye criminal onye rapist na dwemu da ofan a so man kwan na ogina agrone form ye to aba ni wie na obi ahunu the students level a na won say me students level a me nya ye ni enti sa tatis me yin efme say ni part no enye obi adia MPP o me de be nyina wu dankwa wu buzi awu dombo wu enti obi anye da abusuani ye part na makodom enti sa ne ma ne de kwasi yo mamu masa MPP party ni say dem ra ye adwuma na election committee chairman Orua Kuju Ajuma onu yankasa na ekropon elections ni nyina hye ne nsa enti onu worry be di na hwe say obema bibia akoso emra kwanso yo
say bi wa won to aba wo police station bi a mo bi a me dada o say kona kwoto aba ko dila mu kwoto aba na fa to ko bi and basabasa bi a ma won to aba ho a men ko ho so kwoto aba na ko contest election bi a manya ne ntiase wo kan say nipa ne bi ho mo a on timpotem on to aba on say na kwa kogina say on kogina bra on to aba ho safo no mo be disqualify man na be on dey say be raise protest ama no conduct election say sa nipa on to aba wo ho on to aba wo ho say won ti wo na to aba wo ho dey a obetuma contest say udin wo yi si register nim say wo to aba wo ho a now your MPP ni mapa utumi contest wo ho obi wo on to aba wo sa police station ho na wa ba say you oba be to aba wo ho eno de yes because nipa bi obi afro si bra police station me beto aba be bibi wa nim se won to aba wo mesrew tena ofi na asomdwe mbra na mo nko boye ndin se MPP fo ya abato na basabasa aba da bi yempesa obi a won to aba wo menko ho se ukwa to aba na kwa kogina position bi ya asomdwe ye nyina nipa baako ye na ayefe na afoforo nso yasua na wode ayewonde emse abato wi nsem bebre aba ho but emse committee election committee chairman owura kujo agema wa hwa amanema akobre wa sabri abato ne beba so ye ne emse nonkron yachi ya abato ne bi fiase na yan tiasa notice the crime said ranwumre mo ba bi amantem ada na mo miemu ama na amantem na wo se ba bi awo adwuma we wanye fa sa akwa bi a omugina ayi otwika atwam samampom te so do na nkrofo gina ne patu no ye nsa se onyina samampom dia na ajo ko gina ye nto twam hwew okoso wate nkrofo ka so wate anye ntama ko deja ho enti otwe ni a cruise netika because wanye ntama ko mu deja ho you say endrana what the election notice ne by say na beba so na we say beba so on the 17th and 18th of March inti ene na 17th or china 18th na eno wan kire kura say ekropon na 17th and na say lower hills na 18th inti ene ya ba say ye begina abatu ye adwuma pa ya ye wo party nim ne police station wo behwe so ya to aba mai na mesre udu mpeni ase aye police station wo friend demonstration primary 2 ehọ na regional for secretary wo hwe yen list na me regional for secretary ye Williams Edmond Ejei you me na meko for secretary nti mesre obia auto aba wo se udu ha na watu amam na sisi adwuma no alliance na yebo alliance you na alliance owura chairman Kwesi Clifford dodo na friend okum ono no okwa chairman won peniase demonstration 2 you ohwe owura o friend Siam Philip Cancer oriko organizer dodo na friend Atali Kwesi Cancer you enoba won peniase ono peniase nipo waye adwuma ma party ni won peniase nti ene oriko organizer won peniase amesre so obia beto aman you ena women organizer no Porsche nyako obi anum chicha Porsche you obo adwuma ma MPP party ni pa sabro ko women organizer ma won fa NDC ni bi a on to aba wo police station wo NDC ni bi a ye nimu no wo party ni mu mase ono obi a megina wo ho e besere mpanyemfo bebue wani no ahwe se sa na ema nyina ere nkoso wo ho na youth organizer no eye owura bekwen nana dodo na afre no bongoro bi a nimu oto aba wa benga nimu oto aba wo demonstration primary 2 wabo adwuma ma party ni pa na sabri oriko youth organizer wabo youth nano kan na me youth organizer wo na mapeja me ho kakra ko secretary say atocho adwuma ne ade no say eba election day a agent you say you collate ni ma na ade ni we ni ade ni ti wan fam say me be secretary wo ho you nti pemfu ehuma adwuma ma ye wo ho me the party aba power 2016 yes I maintain power 2020 eni ababu ko akobreak 18 enya guru ni ebedi say yehwe nipa woto aba ma na obituma be ye adwuma enya obi papa nti ne aba beto aba nye ti bonkoso bia se bia ye komo ntuma bo obituma ye adwuma no onko nsuto awiabo wo frɛ na nojo adechi no wo ho mi wo hoi wo frɛ me ne mini obi wo otikrom ha wo frɛ ni si bra ene oma ozi o meba oma party adwuma so wonye ne sa eyetuhu ache enye se bia obi na se me nko yo me papa no se me nko na me papa wo skenti da bi o papa wo ska di o papa ska politics o ka kire mi se wa ma se o be peska ama ho o papa wo ska enso ye be wi achi na o peska o politics wonye ne sa wo fo se o betuma ye adwuma eyetuhu ache o ye be sum ye man onye ready ye se o be ye ho boss big man there be one fan your politics you have to humble yourself come to grounds they say ubu hu chen ni pa nyina so you be asebe politics they say a dirty game to ubu hu a
na obi ko kabia na obo kofu na ho na e pesa de di komo yo so politics ya ye ebi wo ha insuruto light of or the sum or refre we nkoyese say ndra wo hwe bre a wo de election we notice in a candidate ba ya afi bre a eyo the sum oh ha na we afro hwe me de mame she na say me frɛ we na me ka kire ni say aba bra sa party adwuma yare rehearsals we rehearsals yare call breaking the 8 it went to me anya adwuma na be say me na me we me nua ni we me maame ni we me papa ni we dia da bi family and friends de da bi ya so yare kum ya ho a break 18 na ene be fiase we kropon krom ya ya pese ye increase MPP vote ewo Ekwapem North constituency inti sabri enye obi keke na ekwa kofa na ehwe no betumi akum no ho aye adwuma nipa ye adwuma MPP party adwuma wonye sika ba ye bi mu so de wofo se wo ba benya wo ho wo party nim wona wo nim wona wo smart wona wo ye say da bi ye ne sa ye nyina be break 18 ma me hu you're the boy agra apom to say yamri a cheme na no adana okre mototo mo de ni ade suahu kakra ka bi tire kwesi ansam no akọ me ba na ai okore ne pa kwesi gina ha na me say mo na ekoto mo so abai da no kwa me de ekọ na kwa me gina information center ase na chairman so ya de no na chairman me din ne ai nkran airport we din ne se and the light of ai ikotwa light mo ho na no wo mo kana me so mo nka ne yi kutoka international ha iwi ye no na kwa me nya nwotwe na se me kura me tese aban kwa no na kwa me aba mabu se chairman se yento so na akọji ye beto nti me kwaji ye no na unse maka se politics no ni din ba akwa wo mu e dirty nti ye di politics na chi ye nyamdwuma kakrai ye ko ba bi o mutimi friend ko she dem se mo de munye church to church campaign into be hwa ye wura ofosu ampofo o ye elder so she mbi aha ye wa sofo na sofo bi wo Kosomo ono so ye MP asin good you are what former MP for Kre o ye Baptist sofo nso ye be kyen kwanfa so a ye be ya de no kama enti womo ntra ha enye entra ka anim omonko na kwasi bua me a womo atuko ani enti tuhu na womu se ne kwasi ka no anhwa wombedu ho no na ne ma bi akwasisa na me wura kwasi kasa no oka breaking the 8 womo hwe ne ma yi I don't want to sound a prophet of doom. Ehwe ne mayi. Oba kwaje World Cup. So oba kwaje World Cup. Na park e ko so ball. Yes, CAF say sisi so a. Hwo hu ye. Niema nyina e kire e work grounds ni Ghana nyina kire say MPP wom grom ho, wom ko fie. Say dan me ka just madam fu so mu fie. Ombe wu a. 1 ombo dam 2 wom gimi. Hwe niema e ko ya. Na nipa 400 say ni ayi so na 22 kura ye hu ya. So about was the number na eko is 22 ibufu na down munya 37,000 wo ekropon ha na 22 afiso a one ne yire ne ma na se ma me afiso a breaking the 8 mu ra kwasi kan se no 22 ayire fi ade no so last time 22 ni kwahye mu ama mutimi de ko manim mu ko ne 22 na afiso na then no can we say 22 no see dem no mu free mu party no o me NDC 4 me need ni bi da ni o se converting na sisi ana endra no jufa na list ne by out nti worry you follow up on say anopay na bi ampanfo be chirechire mu no wa kire ne nti a sa 22 no when disqualify won because list ne by no jufa e by no jufa nti no bia ntumi nya nkire mu nti ade achi ye bebu apini mpanfo na wodi chirechire mu amaye na safo no omni kwazo on protest wo ho kwan na nenso na aba no rekoso nti enen wo bibia petition bia be compare na say wo ye na no pay ansana no kronabo abato no astart jamo some way to me place in junction ai me kwana mpese economic ase de ko ayi anya no be junction akọ bia se party need we be kesi I say wo bo penin painful now was just to sa we leadership na sanwe du so ansana adiba no anwumre ye to bia no pay no gina ho na di na me ko ho ho a okọ hanso high court ye wo district circuit na ko kwada roma yes ayi high supreme court the mz ba ko paint na ja ka bi kwa be ba ke benya next wa aja yesi workre no ye hu se abanu bi je chairman botom o mo ko protest an ko si ba bia ye hu se abanu bi je chairman ni ko to ku mo de nam se mawie nti ye ko da ben bi na ya to abanu wi a afi nam ni ko court ye to abanu wi e fa se favorite candidate na wi ni
no be go protest e be adwuma sen nti no ni aye ni de be dwi na mu ye de mpa bo ta mo chi me ko yi krom kakra no unse titi a wo show Okoman t-shirt na atanfo ho na dofo nti me de magbada ego so na jam ko fa mu omo jina high street wo caucus meeting no ana e ko so han nti no omo jina ho no mo a se me di bia ma obi se ni be si bia no wo mo ya so nte okoyi wanu sesi a obi ebe hu sutura wi asa o so fo we de e ba se ho na o hum dada nti ye de e kire ja omo gu ho no mo a mbo abo mo ho Elena kwasi onu di se me twato na nya akwan na na ti ni se babia de woti area mu ho wo ye MPP ni wa ye adwuma som party no mfi bebre sabri wo ma ho kwanse utumi to abani bi na wo kire a mpemfo din hihye aba se wo MPP party card utumi to abani bi wo ye existing polling station executive a utumi to bi na se wo ye MPP ni na oni membership card nipa bien a wo ye MPP fu metuma gire mama se wonim se wo ye MPP ni na watuma to abani bi na wo ba nso ya fa wo voter ID card bra wo ba na wo hu voter ID card wo ba wo bodin a wo bodin a wo de ye registration na mpemfo behwe na mama watu bi nti obia oto aba woni polling station ye MPP ni ba mesre ni se anopai ebo nonkron a onfa ne voter ID card nonko ni polling station nonko to na yenya obi mu se woto ya so ebi mu se ye twa so na ye de new executives aba na wetuma beboya ebinum wo ha enye won pese oba be contest bi nkrofu bi ena ko share dem no ko fill form ma won ena wode won abasi wo megina obi wo kura wo si wode no ko demonstration GSS onim demonstration GSS be a police station ugina wa na obi say demonstration GSS police station we na say say ni pay enye ono no ko fill form so ko gina batu obi na akwaya ma na wo pese wode ni begina but meka kire say ni pan hwe hunsu ye menko na nkogu hu anim say abatu na bibi kwato na bibi kosipe akwaye ohawa ma wa abusua ebinum de won pass mdwe no pese bibi o de basabasa ne ade bem menya ntie se wo de soldier fo no police fo beba abahwa abato no se ne be ya basabasa biare nkoso wo ho yu nti anope de mpeni asefo eye mo amode hye kwasi aje Edmond Williams Meriko secretary wa demonstration primary 2 timestres obia beto amame obia otiminka awoye MPP ni o work roponkrum yan onko ni polling station nonko to abani bi mesrem MPP fu nyina wo constituency mu obi amfa ni polling station card wo korea registration yisi fu de mano okwa oboni din a obema to aban mesre emso okrase obosumase ekropon latte baby abato no rekoso ye nti mesre obi ase otiminka wo Okoman radio so ya na wafa o card akoto wa okay kwasi arapa ye beda ase na ne besi bia no na mama ya so ate ne atime de abo atifo enti yakobon ka ho yo meda ase so William Edmonds kwasi aje ne ojina kono mpeni ase oko secretary enti motion so emfa emma Kevin chamo emze citizen akasa bebre and niama okai no ebi wa menene ya adwen last on okai in terms of security no I think that okai military protection here then I think that involving the military into our elections no chamo ya na ha na bisa say military for no adwuma we isi ana because you say eba no elections are nipa boban jeban na the police service at times we involve the fire service and they there o de military ni bamu pe aya na ma tension na den ekosuru bebre yenya yinim ne esi the general elections 2020 you involve military near then so I think that the constituency executives and also those in charge of elections in our constituency I'm involve the police more than the military because our military now feels that he's been intimidated and you know yes na mama tell me one senior the detention mo kwa na ba a particular polling station as a constituency another one I see breaking the 8 I know that breaking the 8 in the MP ship on there oh yeah then you break 8 no so I say MP ship no you break 8 no na wo constituency ya na amaduku ya obi ntan obi enye witch hunting and enye hwe ye nyina assess the performance from 2016 up to date ya assess the performance and you say there be enye ade obi to me biem why ade you na aka 2 years than him you obi kura na nko ba resign
say me constituency for no cram peme and I say you cry nkofu bia vote of no confidence ye de betum nya ka say o ye but ye de mra ye adwuma nti no 2 years na aka no ye be ma na atwa wie na otwa wie a wakofia kohome ontumi nya adwuma no obetuma ya constituency ya amafo pre astrotech chamo wa pre bebre ko okurum ye de edi awan e ban potable water ebi wan in terms of infrastructure obeka say MP no e dey na why in terms of infrastructure opposite ni fie clinic opposite ni fie clinic yenko share the state of Akuapem and I say Ekropon your health center your clinic yenko share the state of it no obetana ka chere yensan fa nko bi ma to me sabi na ne awoka no infrastructure share that ni so cause MP ni fie your clinic now show the state of the clinic now be ka yensan fa nko bi ma chemo anya ade me no be ya adwen ya access to you say on to me nya adwuma no on to when was the last time wo na akwa akoto aba no na wo say emfa no bi when was the last time uhu MP no when was the last time uhu MP na wo say emfa no nko no me nka say osara no pom betena wo ma good morning we fie but at least say o constituent for enwu say ampa onipa na eto aba ma no oda so wo ho edu be bi kwa me re fie obi tumi say na wo MP friends me re tumi fidin no sabi enye bo apayo be me re tumi fi me nka mpo say ye wo MP ye me nkai pose edu baby nti ye wan pi Ekropon constituency menkai cause I mobo mi hu no menkai last time mi hu no anka edu baby weekend ma men frame nkrofo yenko work ma mi bisa mo ha ne sen e say nsuo no nkakra ka okay bia mi enu bi beba mo to mbo ase park ma be ye say engagement ni inu wo ye nano da ye sister ye yes but it say na sister modern ball party ni mu soma sister soma MPP party no anka adoku adi amadoku echi honorable wadi na chai campaign ade na mo BB ladies are you loyal ladies she was part of it because MP no to me babe let me go pay the last respect to this particular lady BB so ma sense so abode bi ana media mante say by idea fine by media mante okay so that me hu ne rep so wo ho ankokura ranka bia na rep bit maba media me hu it's obi obesi na nan enti se we nyina no development ben ye hu Akuapem not development ben ye nim say MP common fan eba ada wanga say manpo you as an MP you have to lobby na mra enti ana ma bisa me say enti infrastructure and development e cost am for constituency no omo no mo nya MP sana so menti ase anasa we no onte parliament o e bia na okwa e bia na sign in we are not kon baby ebi akosan in we are not going baby on na ho na agenda bi wo wa raise anasa issue bi wa raise na mpo no Ekropon constituency benefit edi baby am bisa me ho sa senti parliament ene no yewura ofasi aye bi MP ete wo no te obi ana yewura fenyo marking set wo te obi ana okuye to moto no te ana anasa no awo ne parliament to no awo ne parliament o ma ehun ohun se o to de bia tamo mi hu da tamo TV tamo TV na boy de bia ye hwe obaba lounge bi bo udumi de me o TV sen kwa na no ko wo ye kra omo ye Levy ye so tumi ka bai tamo wakwo awo ku ba bi na ye hwehwe ama Levy nti ana ba enye Levy ankobeba ankoti ba bia wo I say tamo atama o kra ense no ma charge e no pe David David nya betre the boy yeah chief em say senior nana ka no me da bia me dikan ka say maame no anka mpe na asem isa say nana no ye bi be kame eni ebia na ebi ye a enyina ye te hei na mum se minua ene me fan say vibe ana say me wofa ne vibe na vibe anya panyini party say president na vibe ni nchifi ha na me na me kwakosi baby a vibe ni fie nana ni kro no wo no me na me isi nanan ewo me fan say nkran ono ntime mmabi na me lord kwan nye minsuo nya na me panyin na ote ho no no sebe me a me kosi na me so mfa so ne sei ezan se mim nua ne president na me papa ne president dia na ye pani ma papa ba fie dia anka me dia se ye den kura ma me bo me nsa no a na anka eba enti me as MP no sebe me so mfa so ne sei me nua panyin na me papa ne president me kwan ya me nam so kura kom me fie na nye papa hwela ta jansin kwan he chiri anu kwan ye asfalt kakra mu ye asa igbe asfalt kakra no mu ye edu aya enti president krom pa nie na nini ampa so se nini ane MP no MP ni papa danfo ne eye president na boni bi ya baba bi esa se mete hei se mi yanti na adwuma ikura ba ye kwatam
DJ Omega better how you call ya is ya na yerenyam ya grab prayer de pa e ma yenuanom enti dey na MP ne pre e de makropon for e ya mpa se obi ka so be di ni birthday so be sisi ekropon Orange Hospital e ma MP ne di ni tumi ko ka se omunya na obeye be si na onye ya na e ya mpa se ya mpa dia e na ne na di ka se breaking the 8 no MP ne die on breaking 8 manual enya dwuma no go oni pass any fan nkosa we so your Obama kra na ni timo odin sai be fan sa emprabo kasa no omutimo odin be fan sa nwerere no omutimo odin be fan sa no oba pa ni timo odin sa de aja me hu bi da ajo Kra must be pia unisai swat wara kafaba wara chro ashushe no sibon kushu sebini weni wasam wonyinyi po onyabu chela wangu kesi inono wangu afide dije ayama na yama Christ afama na fama mezaya ishakanya nyepima obibi chela wangu kesi inono wangu afi ayama na yama Christ Eya Okoman Radio. afama na fama mezaya ishakanya nyepima obibi chela wangu kesi inono wangu afi wama onzi wasoni mo biara bio pede nanko kesi wama onzi emianum wama onjini kaide da chibi abrabo yubo kulishi na wala zi wonsa boku wa weti ayama Christ sazidaji maza doje raze mezi imo biara bi pede wangu kesi awu kodisi awu na eshe hot ayama Christ ishaka nyonya bima obibi Okoman Radio 97.1. wangu libeti si oya susuti na wangu liboshi ayama Christ afama na fama mezaya ishaka nyonya bima obibi chela wangu beti wangu befi ayama Christ Okoman Radio 97.1. ishaka nyonya bima obibi chela wangu beti wangu befi Olo bezi onumo biara bio kada nanko kezi wama onzi reda wama onjini kaidachi abrabo yo populichi wala zi wonsa woku wa weti fi kweku tibina mi tibisa wa ya sam papa hallelujah so wa ya sol papa hallelujah awo papa tibina mi tibisa wa ya sam papa tibina mi tibio onia wa me mami nebio ayama Christ sasitaji maza doje raze chinchin so ye na so chinchin yo shawunyanku nenyim na wunyanku subon shawunyi ajide diyeni ayama Christ Okoman Radio 97.1. ishakanya nebima Yo, me Deus, eu vou abaixo de uma pá, o bom é que a pena não tinha me tirado do de uma pá, o bom. Na me tirado, eu não ia ver em São Paulo, nem ia me ver, chela wangu kesi inono wangu afide diyeni ayama Christ afama na fama mezaya ishakanya nyepima obibi chela wangu kesi inono wangu befi Okoman Radio 97.1. afama na fama mezaya
kaide da chibi abrabo you bobulishi na wala zi wonsa bobuwa weti I am a Christ sazi doji maza doji razi mezi imobiara bi mede wankuketi awu kodisi awu na eshe hon Okoman Radio. I am a Christ Ishaka nyonya bi ma obibi Esibana tizi ne kaide mele wankulibeti ti oya susuti na wankuliboshi I am a Christ I'm fama Messiah All right, 3 minutes after 9, and this is Okoman Kasa. Another by Yunia Roy X, or say Christ. Jomono. You there, come on. Papa. So wanyama unu wanyama Christ. Na opanyi baako say monitor proceedings no from afar. Chia en papa sa asem no. Baby e dan hwa na e de ato no. Hwa ana e de ato ntino. Ora Prince any team ni nyina Mr. J so eda wase wo asem a akatum te say chema say say we ntia anka ibela antum kran ko beka bi na me say yenso ye wo han ye de ani de akire papa ye beka the morning so na ya ka na esisi na de nyina atumi atom na ye kama nti enya attack say ye ni esan obi dabi obi ani nsan obi oh hanum obi ani nsan obi say sabio ye ni nsan obi so obi mfi na konwa so no obi ani nsan obi ha ndi ora Prince name Mr. J ye da o ma say papa so monitor from afar ai ye bon pa say niam betimi akoye na manfo no anase abato no o ma ekoto aba na duso ade hunu o ma koma so ade atimi akoso kama de amom ye mo hwi niamra newspapers no na no pay o hwe ensem bia ya etwagu a ubisa say why will people say things that doesn't exist otie afia Schwarzenegger papa yoko na no ya I didn't want to give it prominence say me the money be call kan wasem be ho be hia another that was say my main frame up pare my main akusa frame up pare chief of staff etam Ghana sika na say no sika po say ni budget you say chief of staff budget you no one sika 50,000 Ghana and 500 million no the man say onye na ne papa ayi no on franco bo ho bra o kan ya kosi say empo plane then papa if say adaka call years february some to tray chief of staff office abe deny say entisa o man tro o man capre semsa kwam bosre mu kan semsa de na mo e so you bi nkrofo nimo we popular na we ye dey Chamo eba via Schwarzenegger and sensama sana kind no at times I mean beze me man attention because ninsema edu baby obeka won from mamu any aden edu baby a sabi nyansa ni ebimu even if sabi chief of staff officer aba rubbish sansam say no kre but even if sanka no kra e was all babo nti beka na I was about to say party man buafu enu na me read stories yes break ko ye wie ko na ma wi aso ko ye abato na power ne ba na ma profo a wo mu amre yes babu the work chairman I will agree with them because if you Schwarzenegger edian ya na Schwarzenegger ayade man PP party edian ya ono yes ebiribe atwam NDC wo pa no on gazo wo NDC no ni NDC MPP ba power pay ozo wo MPP and you should know the kind of person that she is. I didn't put in a fear Schwarzenegger. During 2020 elections, India say Empo and ambassador chief of staff office at 50,000 a man. I was on the man. I didn't. Is she better than other people almost of our party in the manner? No, we are some Virginia Monty. I be the attempt. I be Kenya man some fata. And Mugasam and a Baba and Eddie Okroma. Yes, so no man attention baby. I Ghana. I say who so bad as Sebi. I say who so bad Okroma. Why? Onyo bia onyo e features nigga and your TV series no be ya edien pan of features nigga I contributed to this country edien intia say tama no we sorry my time say man we no abegina from no can you no dini partem I say 50 entire I just the chief of staff officer ba no be rubbish the same way is that say
yes I need him go say ma me mame from up me am first mother from up yes need him go system man until I think say make I mean go and come on fence wo come pushing further we defamation chamo defamation yes the be ya come china so kakra na sansam na osara no pa betina social media e be kan sem de bia ongwa na aba be wo da masio da masio ongwa na aba be wo kroma ongwa na da wan ase no they just we my one ko bon sa wani bia me ko bon sa my fresh I think as chemo em say na nedi sika na oni first was nigga o sika chamo eye na say video bi ba o sika omo tu sika obi ko fa bo bi asum abofra ketekete sutro abon asum say sika da fo na akwana na fa abon asum keke we ya na ya so no so okro say first was nigga gu na busuafo nyina ni ma se say o papa wu ye no se mu ye nuanu mako wotwe a mo antumi enya sika obi na tam man sika e de maamo na o de maamo se mu wi a mo de beba na se o de chem because ye bobo sia de ye yi say the boy won ba bon tia be ka say ye no kre nti no first was nigga busua no je say enye papa bi o na je say o papa wu a ne maame ti ase ontu ne hofo na ne kwa no ye ne papa ne wu na ne maame nu na say chief of staff enti ase a maame ye ntumi nye na yi na ya tamusika no first was nigga papa no so oyeden wo man yi mu oyeden say bia wo ye military panyin bia na say bibi edia say ye maame en office ababe clear say asemo enu aba no ka no enye no kure na ye wo ha en MPB be ka kire ye say wo kwa buruchiri na okoye adwene mu surgery first was nigga me gidi say be yi a MP no mo na ba bia okoye no anankasa na adwene mu surgery no enu aba no enkoye na adwene mu sansensem we emekrobo say 50,000 Ghana cedi teacher for kra yenye yes down yes teacher for betua rent baby omote o ma betua rent ene nka fa nkwa boy ne mfa hwa so kakra afuo na nkasa ne so fa so wo man mu ene ne he time 50,000 Ghana cedi nka ne 500 million say mfa ma no mfa ne se yi wose ne wo ye den da wan ase da e dey no contribute to the country to if chas nigga na say and we do okroma na yeso so no so as ye hu no so bada as ye hu no so bada ni anana ma mo ye o Ghana ye hu na do so ara betina so etwa da pa di atem obabesia di atem di nkrofo ma me mo atem di nkrofo papa mo atem o ma no di atem na ma otu e ma post odi atem na ache osika ni di sabi ejimie o se odi atem na ma mo ni di me hu no so papa yi and they send a question chief of staff say one man change say that maybe no one na legal application and I make an way defamation full animal say ja the man be a secret the man say ja din na fa ko papa yi na ja kama hu ya ba better social media na say mama so o defend o munyam kakra ko o be bia mama ya ko suku adu chief of staff onye ni patra o won tifie ne kwatam ne ko ye ojo je wa qualify woni nipa na si aka ne kwatena ho na se odi ni nyansam aboa o se bia joko papa yi a na wo ba ya na meka ni wo begu mani mu ase ibe yi medi ene me bo me ho ban na ne first was nigga no ankasa ne so fa so Ghana ha ene say ena ne papa no so ye hwan enti e man 50,000 no sam boso mo 50 ya yan so ye ha ye mu bi ye ha ye bre an se ne o ka minimo bi a wokofro eye pole so okobo flag dadwa ne ebon nsa etari dua no oni ya man 50 na no bi yesi akwa bi ko demonstration MNPP party ya nani boy owu ko anka de yire na 50,000 ko manu a anka na first was nigga anyway I dey fear the nti ene de open ho asama na wanya wase ma mi say onfa bi sama na okay bi in a private capacity yes na bi odema ene kan ya ka say na ni mo bi na krofo ni mu na ena na ye de ena the boy ka say de be pan na kroma apart from empo twa ne ohuro ni nsem basa asa ne ade ne would my mid na no ada o say kwa me despite buy na wuntimi na hwan ena ye den ena ye den ongwa na wo papa wu anko papa wo ya omo so da ye mpanyifo na ye ni so omo ye pese da achi ye te so omo no omo hwe na ne be omo mfa mo ho anfore despite pa wuntumi pa wo se obetumi to Chelsea Fradex so money din no Fradex no bo we din no is interest na Chelsea enti papa say wuntumi to Chelsea ne be lanche ne ye free invited guests ya ye go hwe na afu so asnika Yamrani say and a daily guide and I am aswe or Kumonga granted 2 million bail around here
Oliver Baka Woma Mm. and then they court amount of 2 million Ghana cedis bail. Say on fano match proceed for Ogusu him na semono Oma Bomodia Apama Common. They say the treason charge na abono. I just say treason just a high offense. I just say utu abego anisa. And they ono so amount of 2 million Ghana bail. That what who say? I say Brand in the first place, you know. Say Ibi Akasa no. And Kasa say a chum crab do sabre. And Kasa say a chum crab do sabre. Chunaso kakrebia. Na janenka you releasing no okode baby abon koko. Cause you gomemu ha. Papa enipa aka ni sin. Papa Abrante de omo nam ho. Ana Abrante onye MP nintia. Yeah. Eju baby Abrante bi can say what he say tune your license there. Wo mafuru there license. Na say dey be dan nipa nkusie ni ade no no. Abrante o say wo mafuru your license. Yɛmfa yɛntwe ɔma funu yɛmfa nkɔgyina amanfoɔ so dikam ɔmo yɛ anyɛ ɔmo bibia anaasɛ sɛbe aberante na wɔyɛ adwuma wɔ office of the former president nti no ɔno deɛ sɛbe ɔyɛ ɔtamfo dabi ɛba ne saa ɛma nipa ani ɛtugu ne nsɛm yɛde aberante kɔtwere mu wɔ ɛyɛ ahyɛama hɔ hwene nipa yɛ wɔ ɔman yi mu ɛti yɛbɛsɛ yɛ mpanyinfoɔ no anka bill na nkɛsɛ ɛba ntɛm koraa ntem kra because need osi meyeku papa yi ka say ojina car pampem ne yeku car pampem ene yeku obi o hwe ne dimina na o hwe ne se ne ote a o ka so be yeku o nyo beye ba papa we minyi abrante ma study na follow no enti ye twetwe nsemu saa emamu bi kwa da ye na yesre ebeye yi a ampa waka watwe asan ene ya man bill mpanyinfo nhwe na asem na omu nsiesie na yie ento yesan se enye wei ni first time obi ka se obeyeku o man mu ankotihwe ye wo MPC a o ma gina apaso ye ma microphone ke ka meyese ankosi ba bia ade abrante sebi na na make kan why adwuma wo the former office of the former president nti na ye twene mu sa no ana ye basre ensemi ba yen kan ntem na ensintem be no too late papa too late omo program mo fa nko tumbio too late no yen ade sa kwame jawo eba yunia Oliver Nsensem na I think say even procedure na yede nam so in terms of court proceedings you know even na enopo na nshada entwe nya lawyers ekuku dem na omo kasetia the procedure onzo because Oshe ni charge ayede born na treason charge and Oshe court ayede ne kona enya sa particular court no bona what that capacity so mbedi that case no treason cases into na nyina na manfo cassette but all the same no court na tima granting bill and na bill no ba Oshe nipa ko board dompem ekusi abrante na ejoze case na small case into no I think say edu ba bi so na so na ahye kasemu yem as citizens nye babia na ubegina kansem bi but sana the boy kano when the first time chance mu so we had MPs big people in this country omugina simpi so agi microphone kan ya say obisi usia sabio usia ni ankani a fa babo no kunu usia we fa we say ekunu ebi begina bonte the man for photos be ju okase usia na bunukunu any ade I declare war in this country ni nyina form of treason ni nyina ye hu bebe kosi ya it is sabio say even so because obe ku I don't think say obe announce it obi enu wa yeku in the history of this Ghana na say ku ayinim no obi enu wa announce say oba be yeku but unim nipa timadwem ndedi baby a na for the safety of our country and security reasons you know I na niam be say so no yetima fan serious you know I think say amani bill court in the decide some money bill and I think say obe report to the court as when they need him ninya no betimi ISID and I think say baby edu no yenhwe na afin so yema periperi yo any asumdwen so embra but those are edu baby a mo eka kuku asem no to me edu baby ehun hia so beka edu baby a ehun hia so beka wo kwan say with my express anger and I say dissatisfaction e woni am bi mu but ni am pe okwan e be fa so ayden aka no se ne kwa enkofa wentwentwa na watim aka me bi ambache mu Sabre time in a minute base I'm say non krona pound minute do so 17 after 9 and rather than yanti say yoko and finance ministry the car about 400,000 Ghana and 400,000 just 4 billion actually
and then ECG for say an idiot. Umdia kukudro so omu kwa kuchum omu kani anim. Asem we chamo anya wanwa ECG go for mukapa. Na enu ane yeka say ye di 10 cd ni 5 cd ye no omo tata it is state institution edubre a omo so na say edu omo say etwa omo kaniam na wo be call public office no be pon office na waja air conditioner siso say yon no tua no waja siso waja light siso okoba no pa na san siso ko say ebeba na ajun say o ma me num nanza na wadum no in the finance ministry adeka sanso na yoku edeka na do makotwa airport DM airport omo kwa de omo kan de buburuja na Accra Sports Stadium omo de ka enti no omo asan kaze ene na nya omo nkwa omo san kwa other big institutions akotwetwam enya moawa say CG for na kaze betwa omo dem omo ho no omo twa omo kan yam we san say siska no bi nu omo de tua ana no so omo no makotwa Flagstaff House oh chamo edu anya moawa so me board nkwa de a omo ye board nkwa de a say finance minister omo twam Accra Sports omo twam twa take am to na ngene bia bia mampaniti akokotwam so omo de ka chamo na omo de ka say sebi chamo Flagstaff House oh mampani ati na bia omo an mpanfo anete wo na omo de ka na ka ye twam na ho de twam anya kama chamo omo ni omo tua ka ne ni nana kan say omampanyi ni baby akọ bi fi ba no na je say monitoring from afar je be sere omo mfa ho no bill ni bi mra ne hwe se ne nana e ka no se bia omo e bia fo say ye boy team ye boy sere na ye ka bi bia omo mfa bill ni last time omo ko tua bill no omo fa bi mra na ye hwe ne if airport e ba e Flagstaff House mu wa chamo ye say airport ko last time omo tua bill na 100 cedis omo yeah omo check here omo say last bill omo 100 Ghana cedis 80,000 Ghana cedis koto flowers se brunya we beji brunya 80,000 akwa papa ye adwuma yi bia wote station ba queen nano ya oh the public office what brofuti unse ye ni ye katwi enti ye di atam amanfo wote ntem na brofu na se obeti ase no akwa ni timi twampo a 48 million they 48 million 48 million Ghana cedis 49 cra like 490 billion hey omo bubu ECG me say na nana e ka no government offices ye omo pon a me office ba ko metwa me na ba kiro ma monitor for some time and kwa ba enche e see akwa no ho no mo o se obepon late late as 11 p.m. na light is so inside ho light need so sa na dey achi we not once not twice so many times ma fa ho no mo achama ye Ghana Maritime Authority boss 2 bedroom I was 13 air conditions go boom na very any neka 2 bedroom I was 13 air conditions but you see I think say ECG no omjije omoka omo resourceful pa yes yamo na no twamu a na no yakopon amoa ya na no adanka PDS we beji saka shi now kakra mje kre so mo pa ma judge mo fa kakra mje en fa ya de o Ghana mo bo because citizen abacha mo ya achamo bie na yo chairman atiefo nkaibo kakra me pese me de mamone se aye MPP polling station executive elections no won afiase na wo fiase wo ahimbrom polling station our for social center wo fi social center obeba zongo post office ahimbrom electoral area 2 polling stations per social center and zongo post office se sia wo social center wo fi social center obeba zongo wo fi ahimbrom electoral area obekọ Chekrotia electoral area baby Pakwesi Eje original article police station or call for secretary you Pakwesi Eje Michael organizer you nti wo fi ahimbrom a obeba Chekrotia baby Pakwesi Eje only says can save Kwesi Eje original for organizer wo fi ahimbrom a obekọ Chekrotia wo fi Chekrotia obekọ Abuase Okuapemang Abuase Okuapemang hana Kofi original no Abuase Okuapemang original Abuase market Abuase market Okuapemang na wo Methodist ne honorable Obendanso area no so Presby Church Old Salem C9 Okuapemang Methodist Sabia no na Abuase Okuapemang electoral area wo fi Abuase Okuapemang electoral area obeba mpeni ase electoral area mpeni ase
ahina abobogano Diana say if you are obeko Hanover and also one penny ase if you Hanover obeko PTC school nim eye Samuel nursery school wo college wonum obeko honso if you are obeko sign broom baby a Okoman radio way your sign broom electoral area eye honorable Kofi Bempo or ko chairman wo Abgasa market you one e one na Kofi Kwore Agema oriko ni market 2 na Kofi Kwore Agema you to be okwa youth organizer me ntwa no bre na the results ne ba mutu ya na ya kan we a work an ho a ene be so be di achi na one my update na latte ya da be latte so ye ne latte worry ye ne na other towns worry ye ne other towns constituency ni mu nyina ye ne no china na worry na lower hills ye china ene say timetable now what by ni watchra 17th and 18th ti baby a wan wie nen no china wan ato yaso okay results be tough for my mama ya so atena tell no and atifo so aso atimi ati atiefo MPP fo amwo Ekropon constituency mesrem say woto aba wa ahimbrom a mprempren wadu ahimbrom to be file party card and now voter ID card identity card bia will be afakọ ubo odin a ode year registration a obema wato aban intimate bia so obekọ ahimbrom we out aba wa ahimbrom social center mprempren were start wo ho no ofi a woko zongo post office were ko check rotia electoral area ofi check rotia electoral area woko abgasa oku apeman eye Christchurch Old Salem Antiabra maybe oton wache no town park wo na wa ko C9 oku apeman Methodist school ho nyina ya obuasa oku apeman wofi wa wode wani be chire peni ase electoral area eye ohina aboboga no peni ase dua na se Hanover ene PTC school mo wofi wa wobekọ Saimbrom electoral area or Saimbrom electoral area Abuasa market 1 and 2 ewo baby a kan wo free wedi kanfon you eho ene LA primary ewo old police station honum maternity courthouse you and Not is no oyo bi MPP ni na ugina bia na sa otubia bobode an Cuban polling station neto aba ya da say abato no so ade e won hye e won say work say from 8 to 5 p.m. but then say general election a obetina ofia time apen wa sori akoto aba nda bi we wie ahimbrom de na won awie nti say ye sema dunu obedi wo ho a we wie a won awie na wo kọ chekrutia it mesro say sabri bu kwotwen wo police station because emere na wore to endorse what na odu na nipa du na gina ho nipa du no tu wi awon apon because you better say ne unka ba Okoman Radio 97.1 All right, 26 minutes after 9. Roy X, new idea. I'm so much in love with this very music. Or say, I'm farmer Christ. I'm farmer Messiah. And a prayer Japan say, me cham na me say mo pomo today. Oh yeah, dan ho adwuma. Say ye dentia abrosan war na wo to bridge. And I say man ho bia wo ye bia na obehia blocks. And they wakofa quarry blocks. And they are about 5 and 6 inches. And some blocks, hollow blocks. And also 5 and 6 inches. And anwia odibia ba trips ahodo bia ope dodo bia betim dia ma car no say open no China bucket and I say single bucket 1.5 bucket double laser ne open bia rhino and I say open Kia and I say bongo emu bia pe bia abo ne anwia and so what the bebrel o se me ka o say nei wakako fire on roads abrochire de ne Ghana de nyina oton bi ho mesa sha mo na me ka o say binding wires nyina ebi ho a obeto a na adansie ne ekoso ano adansie ho niema de na dwasuo no agise japaye cement ene ensu a be fra bibia sie eno eye japaye ana no pai wose emfasa nkrema ne kaio se opese onya ne mapade sidan a eno na ne yede ho ama ne ebobo woi freza 2447198114 udu de wa ene star oil ene die ne mhwe
Fokezi, Wama Unzi, Reda, Oma Onjini, Kaidachi, Abrabo Yobulichi, Walati Wonsa, Wokuwa, Wetifi Kwetu, Tibina Mitibisawaya, some papa, Hallelujah, Sawaya, Sol Papa, Hallelujah, Apom Papa, Tibina Mitibisawaya, some papa, Tibina Mitibio, Onia, Wama Mami, All right, 28 minutes after 9. Apa ipa kwesi J ewo free. Kwesi abachi. Yeah, Chairman. Empo no kwesi. Hello, Chairman. About to make a. Yeah, talk up. Empo me to say. I don't need experience. I don't need experience. Yo, oh yeah. Pray, uja hina ni eka say. Yo, pray the Mijina Chekrutia electoral area. A article. I want to pray. Okoman Yabarudu. Na wadaroma jumadi ekoso na police station elections MPP de no hina moduru hina tibiane na moduru. Say ya ka say de wona fimwa kwa kuemu post office. Wogusu to post office electoral area ho. Enti wo fi ho a wo bekeka kwa abangase e de aba be priemu ewo article ha ya kwa abangani. Na we hear turnout na it is say amanfo apia on moto. Euphoria no e was so papa euphoria no e was so minim say eyi presidential election na euphoria no e was so o he say ni nipa abotwi abodompen nipa abotwi abodompen obi gira say as presidential election nipa abotwi abodompen ma obi a repeat eyi le try and say enibue aba okuapemen mu ha sabe you ya kwasia ache mo fancha me sabe ma to sabe ya kwasia ache na nipa ani abue se o hwese ne amrewa ne nkokura genkonya e wa ha na won atena se aye krado se wo baba be pue abeto aba e de ama won contestants na se won original e won electoral area na won so atini akwa yi mrashe begbamu nipa obekwa kosi yan anemu ewo eye akwapem north mpotem ha itime no ka say de enya afem ketewa ewo ha nipa abuchi abodom tentesi ya de electoral secretary electoral area eye article na megina ha merebo munkai ente kwasi uhia sane eko na conduct of the election nipa abodom nipa bo chenku ho conduct of the electoral officers no eko say they disqualify obi ya mo bi anto yes obi nto aba ho situation to say yet ne say one of the kind the disqualification list to be aba beto ha disqualification list to be aba one original so disqualified nipa nipi efe so ni ehu ni say nipa nipi wo ho a one disqualify won and so won be any electoral seat what did the ball head office party office ho no won so edu ni ho afi so yehu say nipa ni bi so e wo ho a baby won to aba wo ho and so what the one akugina ho say wonyina eti aye ni bresem fa kire say kofo erezi allegation say there be one penny oyin to aba wo ha wontimi nyina ha eti u bedum prepare do bedu a wo be say wo IT no brombia wo ne code oba security ha yende 201 eti wo be say 201 no oto wa ha ana say wa ugina no aso wato aba wa ha ana say wa register wa ha to aba pen and sana wo be ma wo ato aba no afei so me who say security I am very tight security me who national security for police for cars there 4-5 so security I am very 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 tight obia wam hwen ho siye no be nya na gine se obebi semone no em se onya no ho ana se onfa no ho totoroto na kwasi where post office one na ento aba and your protest of no nipa ben ya they say post office high day em say
allegation bia empue mu ye but nipa ba ko abien bia one and disqualify one and carry and travel one so wondi amba electoral seat no so me saka owura Enoch aye owa ha ni di ewo of file ni nomination one and disqualifying or no electoral seat what the board headquarters on so one and fa ni di amma so eti mechuwa ben no na ye na di nkomo ba ko abien ko anim kwasi okay kwasi yetie o hello kwasi unfortunately I'm say kwasi free line so Kevin Jamo say I think say power in our internet network no to me article but all the same no ebeboa wa Jamo ade ba kwa make an say senior citizen be kan no untu aba wo ha menkoye hye wo se untu aba se wo kwa gina kwa hye bia fine and mom police station won untu aba wo ha menko enkoye se ukotu bi ana se ukwa kokotese but also constituency executives no am connect elections no niye koso nyina omo ya aware they know say asimasi we pa no onyina wa ha onyina police station we but they said that in the dim akoto but it jama offer police station form now you be mo baby wo ya indicate say police station name police station code chiro ho o chiro sewa omunim say zongo omunim say a social center omunim say a aboasa it dey enti na obi afele zongo so ono obegina na what time na firi ho ere na akoto ebia methodist so ono ongo gina and I say ngoto no so about esa emfa no kredi ne periperi yo me jamo ze me na meji I wouldn't allow so won nyina on to about ha and I would in police station na say be contest me I wouldn't allow and na be ya be ka say on back up man so and I say bibi but yam man no kredi emra game no see you born on a fair grounds na we lose one say ampa on a fair grounds my head me lose my jatum na mom say I'm born on a fair grounds na ba be general say obi eti abuasa or not to naba, but don't contest me zongwa. It wouldn't happen. And the constituency for organizing elections. Omunya tricks emwa party no. So I say, because me umo could feel baby no be content me lose. Maybe baby, I wouldn't work for the party. I want to say, my children work for party to over suspend me no. And I want to baby. But yamma periperi yamra. I didn't see no be war abuasa. I want to register so beto aba. Now say. But game nti wako fan if you so me contest me zongo. Chamo me unzo binu was sending me message say. Me yana me bro nya to was here. Ever fa on relax. Okay, team no one. You are happy. I'm boy. Chamo say binu wa de na me nka bi. Dan no na me ne bon komo ha. So nipa de woni san a. Mu ne so ade ho ni ade. Oyo ba bi a omo boa na obenya position obetumi aboa pa ko ne man ketenkete boa mayo ne ade mo pa adwuma mo yekoye ahyere wo ha ne ade to mo de ano mo ano na ontumi nya nod no so afrem say wifi mra metu bi wifi me de mesraw okwa obena boni din na jam fantim so ma no chairman se yete hai na obi nya adwuma wo ha na yese yepe baby a competition bi aba na yakwata obi fi baby na abren wo ha ye kura yere ne ntena yi ye kura anya de ne betena yi enti omo pese abatu yachi asumdwe beba party ni mu dia omo hwe ni oto aba wa aboasa mo fa ne nko ne se oto aba wo eye post office omo fa ne mra ho no mo na entoboase ne ehoye nyina emra fam ko ni omo ye so omo nim se akire bi de amane beba dia ye to aba ne wie na ntokwa aba omo mo kofa aba bia me kama asem se wo ko school unim de unim se DDT onum a obewu na ka je me se menum a me kese na menum na me wu a wa wo se unim de wo na wa ye enti anim de phone na organize elections yi omo hwe ye se anim de phone be wie no na ya ye anim de phone ade since sebi be wie se na pa kwasi ka be wie no na sebi akoye mo ade ne kwasi asem esan se obi nti baabi na so metena ho no mo a e de ha beba na won so so a won nti baabi ho no mo ne de wa ba se na beto aba ho no se ye keka manfo di ne ehudi wo ho a na aye enti ye besre miese yedi to no ye mfanto na Kofi anto wara kafaba wara chro ahwehwe no siwon kuhwe sebi ni weni
what's up? When you go on your wall, Jada one compesi, you know, one every day. I am a Christ. I'm Fama, Messiah. Ishakanya, Nebima, oh, baby. Jada one compesi, one compesi. I am a Christ. I'm Fama, Messiah. Ishakanya, Nebima, oh, baby. Jada one compesi. Okoman Radio. Wama onzi wasoni mo biara bi okede nanko kisi wama onzi enianum wama onjini kaide da chibi abrabo yubo bulishi na wala si wonsa bobu wa wetifi ayama Christ sazi doji maza doji raze mezi imo biara bi ende wanku kesi awu I will not ask your one. I am a Christ. Ishakanya be my baby. Is mana zizi ne kaide mele wangu libeti. Si oya susuti na wangu liboshi. I am a Christ. I'm fama Messiah. Ishakanya be my busy, Manumo Biarabi, but the Nampo Kezi, Wama Unzi, Reda, Oma Onjini, Kaidachi, Abrabo, Yobulichi, Wallazi, Unsa, Bokuwa, wait if you quick. Zibina Miti Soya, some papa, hallelujah, Soya, some papa, hallelujah, Abba, papa, Zibina Miti Soya, some papa. Okay, come into bed, said you know, no boy, best origin, so now. Yes, I can say Boko and Cranes. I can Boku and I nay or my side to quay as just so Amanano that so ya for me and sa to a can warm back with the baby or Danya cry me no so omguso mujaya here to phone me so waka and I almost watch the bees. I Boku says me and I say what I say the boy. Chamo, say I want to be join him beating. I think so. 177 no yentimi hu ni fiswa eba na brebi na obi madam for Suleiman na obo me nkomo bi se honom no obi a wo bi hu asem hye ne mu enti se wa confirm kwa ne be go hwiri afo bi dan so abehwe na ede ntokwa na ede aba I think say we no mpanyini nhwe na na ema ede ntokwa no ba nyina no omo hwe na mo nka mfa yi ntu yi the soldier form ho akan anything me ho akan say me na chema me nipa ho beka na me hwe mu na se odibi mu a me transi ko mu sa o dey me transi ko mu sa na ho no ankasa nso no say I can say one time be one of the African countries na ntokwa ho no a ye hwum nipa ni nyina firi ho no mo diom betna kro no finfini someone should know bra no nti ye hwe na se boko no da bia ntokwa beba na sika ye beba o man ho bra na asesa de akohwe yakopata ntokwa na esebi otimamufo to na kom de o ma mpanyini hwe no mfom nansi fam na se be nipa ni bia fi o de mo be kan ye ho ase ha no mo a ye split o mo ko da bia boko anopa as in 6 months in here matimi say ho edo kakra enu na ndra na dwe sorry ye da sorry anopa yi boko san gina mu bioi ma me kwa homa so kwasi asaba kwasi yo chairman aha kwasi yebama wetie for HPM ente yeti na wadru ba bia na yo na madu ba bia me nsaka owura aye Enoch obia bonemran se ofie TV senya na aye kano nipa ni bi wo ma wondi wana file one nomination and so wondi amma register what beto abanim afen so wona disqualify won eti yehu
problem our grounds. Eti mensaka ura ya or victim of such problem na yene na twetwen komo. Kwasi yanko anim. Ura ayo yaba wat. Emo akwa abado ba Okoman radio. Me mama tiefu nyina action so na medium so. Yo need kan yebe bisa say o file o nomination na o file no way. Me file me nomination me say akwanya na beda ho no. The call party office. Kon ko peke up forms. Aye fele bibia pepepe. Na anu mo yedi mwa necessary na ko fewie until say ene be please say yendi kwempu anye den apia ewo list ni mu afi kwa nso no ye me office mum ebisa ho asem na wo say photocopy am cry no eye forms no photocopy after filling no me fa eno no mbra police station ho na mbegina na afi kwa no ne sambe mu ye say forms ni bi wo ho a obi hu no na stamp so ebi wo ha stamp nsi so me dia efi ho bae no stamp onye den nsi so signature wo so no wore kan ba say bia eno so nsi say ntwaye enti mi gusi a efe ne wondu ha yemu ye hwese odudu ha eno no metuma fam e de agina ana say obe eliminate Na forms no offer no wo fine. me fa office Office ben. oh gopo odipale Party office. Okay. Eti ana mo men na watu afa ho say wako court wako say I'm about too late so me call office on na anya me kwa nti mi kodu ono na say amanfo no bebe wo ha won so no what they want consent eba nti mi du hono na me nim say me mbodi about what me say me mbra ha na nya hwe me fa photocopy na mi kura no he for next year was say ba photocopy na bra bigina. Okay nti Amedi yes minim din but obi anim say Amedi go ma obi anim make Amedi awu ono yes any problem any bibia be affect me no me fa photocopy na wo de ma me no embegina na wo be mama won ato saba no ama tie no na sisi amikura wa ha me de retwen. Okay, chairman wadaroma yene owura enoka obi afre no ofie TV na etwetwe nkomoi na me fa sa akunya we so aksire mu kakra se forms a oka ho asem no na no ekopue mu won kran ema yenwura Jombo Edu General Secretary etire mu ho nsemsem kopue mu se ne etini nipa ni bi enya forms ni bi wa ha eti wo bo moden a pay bi fee national and buy eti na kire se ne awanga stamp so ene ne wanga sign regional minister assign so no ni nyina eye forms a edimu a ofa wutimi de gina abatu ni bi eti etire mu kakra ewo ma ahwe form no eye ne efi national and region buyer won assign so ni bi sa nete chama bibi wo hobiem Kwasi say yebekọ so de ne de akire na election isi a anya esusu aso no na ba bia mu bekọ so wama yensa aka ho so ama na ebo. All right. You see, you the any baby post office na you the also amane abedam. Ya beda se kwasi ajei eye producer o show you so anopai so ono so gina mu ewo eye article polling station wo gina se organizer enti eno de mu amane ebo bebo Kevin chamo say ofie TV na the original touchline let you David Amikase on follow elections baby this particular elections but follow in several ways. Sana mo ya kosunya chamo deliberate o omunim pa ze da bi ofie TV wan file wa ye be ni din afim e da koto be bi wo kwa baba kura odi nim enti say no okay afi na ba ko party office na ko twem ba twem di ni ye be ka ba wie no na ya to aba no wo waji awie wanya enti no e so we vigilant before the elections mo enti say elections no e so we mo need up before during elections. What I say? It's one more when now. Yeah, ebedu within him and a form. There's a photocopy, bra. Ni idea. Obusu be raise concern say a photocopy say confer original na fabra. Ni nyina no eh idea be koso. And it's one more when now. Yamo ebe twa for because na kai I dey say wonu ma fe na kwan fa otim na we wensi bebere. Ya wie ya ko sa na tie. And you know, I think say the constituency executives and those in charge of elections no. Sa niam we anya healthy for the party. It will find say okay. Obeja what I say, Ojano say, make a party nuka Majaya. Elections +1 - 1. Elections +1 - 1. Ojano fi party numa indirect ya kuti ya party no.
and one no crowd but constituency elections ube young crofo we around to abama into fee party ma you are also losing into the sane ama me say election o man on the fairgrounds o lose we lose one man go to the polling station say how no general say youth organizer and of course that particular polling station one fan to onipa on na ko no so fan no gina ya 2 year no we lose one say ane me ni asemesi na gina na o beat me hands down we beat no but not say on asemesi na gina e obeko no ono ni din ni wo asemesi on ni gina no kwa na din no na ya fan say oh on oppose on kwa emwa enti no ye be sere executives no ye be sere so issues we baby almost start here no almost share almost resolve issue ni sisi and sana ebredu no so almost 5 pm no baby but to resolve issue e chena kura wo ho resolve na e chena betu aba am 2 year over 12 year jamo na make baby almost start here no na sa issues so almost share almost resolve and sana almost start o ba baby almost to dem so almost 12 years is o post office obedo ada so friend on relax obewi ni obia post office for zongo post office muni mu adwuma obene wa airport e de ama MPP ene okwa ma nya MPP kwa wo hye kromu a e ba no ahofama de we osum nipa okromu a mo am ahimbro mu e ba be fa post office e ba zongo ene mo amotemu e wo nipa be omo abru station akora na omo to aba wo nti mu nkọ ya nkoto ma obene youth organizer and oba born home modern say no unya no ba bia agi zongo post office moto mana menim say niam apo ye no obibe so MPP for so zongo post office e be kwa ne nya ko support ye nuaba no on relax onya abotre me de menim say election no we win awie nto onya abotre so na udu article pagwesi agi pagwesi me media chire nya e so du bia oboko bia be de chi a e be si wati bako izi ono so no jamo oya careful pagwesi say jamo game I say kwa udi eje za mame ko hwa amra obaba no yes we bara fu bia on election say otifie no wada nzo ba mawie odu e ka je so masa ya to awie when opposition when fire ave ayi nisu enti no mesere mo mani na ho security presence no so chamo menya report say manfi military for wo mu dodo manfi and then a reporter Mensaka they anticipate say you see security intelligence maybe all you know man will say bia send your way say krome beje bia betimi esi so that BBC they can quickly foil it they can quickly take charge enti say onye bone ehun police ehudwane onye bone ehun soldier ehudwane to me ede na ne akoba ne say anhwa womwa na bekwama the sitting MP no bibiri na belu seat nti ba se koto aba no biwa anhwa na akwapim no na MP ship na kwasesa nti sana tie dia yemfa mema wa betre mra intimidation sa dia ai o hwe grounds na titi nkrofo no mu asemo a chairman program ye say amount for monitor free chire pa major retired major abro kwaku enka no butu IRS osi anopay o ma osi ohun da na osi woni fire wo mu papa nti ne akoba no se anhwa abaya ye tuyi hwe se ne amanfo ani abre ne we camp no se military na mbam na anhwa adwebrama ye nto aba ne wie no ye benya indication se anhwe pe na 2024 ye be kwa koto abayi amanfo bi di mbam especially we oba na se wo akansi ni mu a ahwe na odin enkobam amotimi akọ parliament bio enu nti na ewu police for soldier for bebre enu so dey abato no enka ho the police for the member say soldier for the member say mo ban na mo nko yempesi be wie na ebete o ha no mo say dey say ka bi no ne ade da bi enu dey yempelisa the boy I feel say BBB course or grounds say you know our polling stations you know actually say the people are fed up with the MP Niama a cospare reporter, Mensaka informations eba in no, I just said that people are fed up with the MP. Dipana yebabi wo police station. Omo no mo kwa akoto abano. Edi parliamentary aspirant. And as a parliamentary candidate, edi amani party. Okay. And to some crowd per report eba they are fed up with a certain MP on MPP ni. Enti yampano so let's yenye ntem kra ne yenko yini mfiri wo per report no enti no ene no memfa intimidation tactics bi ama enti se na nipa okay na so no se be elections na ye ko okwapeman ye die ne ye hwehwe enti ne se o feel say o ye sitting MP na police station elections na ye no ebe ko etia enti no intimidation tactics be emfa
You cannot change the power of the people. But that's what I'm saying, say. Onye Ebonia, MP phone, my phone, Kokotuaba. Wini, lose. Kokotuaba, and then social media. Oh, qua, I do now go the boy be or record your boa, the boy capture a bow near the other. Okay. Question Bahmas, question, yes, I'm a quaba. Question, yeah. Lower in the Kakra, am I? Formal MC. Kwasi Mesra say Ubelo Radio and as about you have radio no. Very terrible feedback. Afe yentio. Yo, chairman say no, baba the primo e post office. Hona electric no, line light 10 official police security to see very tight ewa oguso say the dia ebeko from wa director of elections and national na mayen owura kujo ajemai also ejinemu ha ohre yenra former MC Dennis Miracle Abuade also say dia beko penchen bi ema no so ha enya asem ketewa kra owura Dennis Abuade na ahwe na abre ho ase ya beto so say wọ́n disqualify nipa baako wọ́n disqualify yenua baako a ọwọ́ ha ọyẹ security personnel ẹna waba abegyina bi na yẹn nya ne nte sẹ mmara mma ho kwan sẹ security personnel anaasẹ obi a ọyẹ abẹ́n adwuma saa no ekyina ẹto abẹ́n bi eti sẹ obibi wɔ ha abɛbi sa mi biem deɛ na kyerɛ sɛ mi gyina post office electoral area ɛhɔ na mi gyina yi wadaroma. Office pinten no kasi pinten biemu kakra man aso abɔ no boado do den e si yo the senator nipa no bi mmerwa e wa ha no wɔn ayɛ sɛ mmerwa e wa ha no sɛ obi wɔ ha a onni makyerɛwa obi wɔ ha a onni makyerɛwa nenena bi anaasɛ nenua bi obi gyina nkyɛn a obetumi aboa no akyerɛw obi wɔ ha a obetumi aboa no akyerɛw sana ekoso wa na me se nipa bi atwa ben ho a oyi nya na wakyerɛ ama oyi agye pese odi agye pese eno na erekoso wa se nti menteme ho ase no ne na bosene se ase obi pese ɔkyerɛ mo obi sem obi so pese ɔkyerɛ mo obi sem enti menteme ho ase ama ne ho so wa ha no saa na etene na nipa dodo ebeto aba wo post office na nya bia wanya number no no kwasem minya number ne ye yebeye mu hwehwemu na ye de abatumanim na sene ye te no nipa ne do pa like thing kwa no kwasem britiamu yebama mu video na yanga hwefo a eko we you know chairman south grounds na enye ize kra eti kyerɛ o sɛ say anibra ba pa ma menche me ho kakra nsa wadaroma kwasi yate wonka eti enye ize penchen na ma no ho so pa police ko de wo ho ejemu ewa hanom eti yabama mu videos kakra na ya hafo so a ewo Facebook enso ehu senia nema ekoso ha kwasi ebeda ase ne ebesi bia na bomodia na ema yensa enka emu amane ebo wadaroma Prakwasi eje eye producer e Juwandi so anope akopie mu e wo post office electoral area che se na form kra we ne na akire no esi wurugu na se omanfo ni abre pa sa fidie afi ni afi aja afi ni ampa kamo betu so na guys on say grounds no you say elections no the grounds what you say the grounds and we share feeling atmosphere no cra tell say Ekropon constituency epe change atmosphere no but one thing I'm gonna say enye ntokwa omma ntoboase emra form you see disqualify obi pe emra no na me sure say yeah. So security personnel
untumi megina say may contest polling station election in a party into emra no nomde adwuma to disqualify. I think say eno enti we nya pintem uni momra na abeko ntokwa uni memra na nkoko ntokwa bia wo ho obi mfo awani so nkoye yeah uni momra na you wouldn't fight chamo sane ma wenya hunya but omoma perperu ntoboase won omma koma mra form na omma bibi anso na nya kama enti no we nya ntokwa me say atmosphere no enframa na bono chamo so okuapem north epe change and that change no so chamo abc chama em say me that last time me obi kasa say omo we easily omo betumi ayen sisem because sabi onipa na otemo so no mabre macha na se abre na ne mo pe no mahu no na yeyi Yura Dennis efi ho no mo na nkakra waba na obi ani age na ne otemo so no enye no se mame na kasa te ne ho ase no resign a eno abeboa PP party no mame ante na o se merci eno abeboa o ya na omonya nipa foforo ewo mu na esi ya na ekọ na ebe he ha ni police ni so unim se emrayo o mrayo na so abegina police station executive no na sabe Mami kwa homa tsunami ni komo yenu kwaku adu free latte opani bomodi achu free radio no ho ana say low radio no kra na ema feedback opani kwaku adu friend seke no pay mo achi ya ja afa empom today ya me adomo the best stress obatchu ho free radio no ho ana so be low radio no kra na MC feedback no very terrible. Afedi MC eye anapa ya ha na je waba pin yen a wa be hyen yen wa ma na ebo ni sen se munum ne ekọ se na medical kan no enya de obi be ma kwan amobi ebunu kwasea e wo party nim Okoman Radio sisi a ye na mo ye no ye ni mebi a e friend say forms ekodi a ye nipa ye ya to forms ama ono omo de collective fluid a clear almost forms no a fairly different position amount. David nyabotre fa ne se o ko chairman a e ba ye obi anye wo e de collection fluid e no wa cho bi a organize amount sa na patre e no na mpatre but se na nyankopon enim se na mekan se amuase jinstream beto amuase no se ya yen forms ni nyina photocopy a anka we na wo more yen. That is a position oh penedia mo bi na e de wo kwaje ba binti some photocopy of the forms the photocopy no na e de yen wa dance enye senti a akoma yiye nkrofo no aye den atim aduma na ye start yen na o ye start yen na this say what wo be yen sare a won ma yen wo say ya pa ho ntama awala te na da saka hina na position be na wo pe me de me ko position go me ye coordinator. And Juana, you are Mudia, a decoration fluid, Juana. Yes, I say, early. Number 2, Bago file for secretary, number go file for organizer. Yet, almost yet 2 people know the same thing. But the end they say, Tafrache, Sena Mecano, Cobadus or Uncle School, so no lawyer. It's no to me, Kaimano, or Kaimano who say, way no more. It's Yenda and also Neda and also. Women organizers, no. Oma to about no no question nyame adom the prove per the constitution no ama ya dey nyame adom yetumi ayi enti no constitution mi kurai na mi kura e friend say obia forms ayen fele amom afele amom nyina no enya adwuma enti me ka kire won no mo ntie na obia ntie second mami misa se abra uhunu se safo na omko positions ben oma sa mienu wo ai baby a wo kan no ba ko secretary ba ko organizer secretary e ma ne dey secretary almost an ye organizer an organizer ne so almost an man organizer omunum say obi ala ko say obi ne nua na se omudu omu pair omna nka omu de asi ani as yes nom ni pasem na secretary no so no na secretary no omde ma hwan omde secretary ma hwan the see am say Ukraine forms if you the mind omu say yet the kind then a hono young crofona omoye no mantumi no fam no mantumi and a second no so omo offer 2 women organizers against 1 eligible voter
it's 2 women organized on the touch eligible voter no on to about 2 no to about and a per the constitution and a MO you know yes you cry na say kura yen photocopies ni nyina enti no so no you disqualify on 2 no enti no omo to aso yes we di watch and they say latama to he and amodro he se si ano yafi Ellie the plaza Ele no declaration abama hwan famu declaration omo famu no eh Philip Mensah Bonsu ono ye chairman ena hwan ena tie asema meka no say eh 2 game ye nipa 5 ni nyina fam okay e di one year won okay and they say more plaza yes untu wo for bi fi plaza enko gina obenkum and your best friend say nipa 5 na nipa 10 na omo gu benkum no constitution no eye adwuma MOU no so eye adwuma won to about police station wa unyina na ada na to go for police ni so onko no go gina for chairmanship so me electoral area over my dead body then they should be ready for war abi nyabotre what the nyade papa nyabotre tie papa me na me kamasem na mo choro mayi na se no asema se ka na no na asem kra say mabotre Okoman you say I don't know nyabotre we say you are following everything carefully wako ha obi e dey wo ho hia wo na do constitution and emran MOU no na de adwuma no photocopy WAR enye tu na me dey abekere seke abotre enti agro form no majority yet was here biewani ye vigilant and as ne wo kana agro any form and answer mo dem go any form 100 Ghana no mo say na be nyina enfa oma ma obi enfa be the videos nyina ba 100 Ghana no enfa saka ebesa bana plaza so to form am so ente ne nya e ho so declaration no na yenko yanim ye ne akwa du do na friend seke ofre fi latte chesa latte de say Kevin oh I know what you jo ai hu maza prenyu mutum I want to say the two Okoman Radio 97.1. Charles K for DL, he calls us one Minia. Yo, pressure home. Hey, so. Ayo, yeah. Jabo, there's one be sooner. Jabo, dear or a heavy power. As a predictive future, no.
sana me hu no or predictive future no pa we hu say e be hu de bi na enen so na ye hu but abotre na moma bibia ya kama me see zongo for no post office open youth organizer papa obeti ma boy juma ayo obenwa ntimo amudi line mu no mon call ni straight na mon call to mo obenwa me bia nkoye we bia me see open youth organizer obeti ma boy juma na ayo obenwa relax me see ka wakoma to yam me results no me hu me kura dada it's relax elections na wafa relax yeah second video circulate honeyama AC na am say abedru hanti technical better say odebi to form friends platform so Facebook Okoman Radio 97.1 YouTube Okoman Radio 97.1 na and also not what they actor now one for maybe resort Ayekumise. Please Okoman, thanks very much for your great work. Okoman is very proud of you. Please, can I get any update about the proposed library, hospital and the high court that was supposed to be built in Akropong? Thank you. Minia hospital no MZ ye hunu ne ekoso edon de enyanya ho ntie bebre ya nim se o ma ba be preparational works bi na say work is ongoing there, and as the progress of work is so far say ne eteno ene tenesa ena library no so eno so MZ bribi ekoye say asase ho asem no edintinka wo mo hwe na nka yem floor so omo floor so a na nka de so no aye bibi na nka se no ena estimate near the buy no say omani enyanya ho ahoden the library so ne akoye no so you scan aba beboa na ya floor so ne ade na yenya baby the library na so e bi foforo high court in dem no ka say eguso a ekoso ewo kwan so eko Palm Hill area ho say ate say man so kitinkiti bi nsase bi a eno na MC kire say ono mbeko ho court ne ade so far eno na enso ebeti me ba ohwe eye video na aba na ene post office ni mo na ho baja ho say so manya no ho ye manya say agomanya ene so manya enya gro kra tan say amanfo ani abre say won say wanya obi twafuo e dia formatiko e dia Roma num kwa ozaka video no chamo me show video no say ho ye be police station you know ho ye be police station of course na ba na ano de chamo ma abotremra form ma abotremra na ayiye ntokwasem chamo line so wow ewunya akoto aba oh nice the one make no atmosphere no it just said people want change I'm pe change ye ekwapem not into which nipa me monitor polling station elections ache chamo me said that atmosphere said that last polling station elections omo ya answer this year the anaba no chamo me dey from polling station to polling station man who crowd say amafo no pese omo ekoso chama I didn't say enka na manfo nim say kwan fa so yi MPs no enu ni amana mu na yenim ase de MP aba na je say eja say na e process FM enti afa na yati process na se ejibabi aba bedu no obi ati ase ana obi anso sesi ana obi apese party A na B no oye panyini kakra wom sisi a oye panyini wom ana onso nya bibi enwo so wonsem enti ne mesoma sha ase afia na makwakodu ha no mo enti ni aye den no eno na ba se MP no sebe wadaro ma mikro koto dwom kasa oye kwasi abuni se ne yete hu idi a ene na ni tuo no ne ye ani ne ye ani afia na manfo ati ase amanfo ati ho ase se ye sha de agro na ase wa ha ansa na akosoro wonom die mfo bi metra ye so na se bi won siniti ase na ucha na kura na wasiniti ase na ucha na pampam sane wo kani no ye hwani sei ene je se dama bia no ebe se ne abato na si ekona esusa so no enkoye ne a beye anika sma na akono sem kra o chamo seje ne gina mi kwesi eje ne gina mo citizen wom chamo poka na nsa da na chi no poka na nsa da na chi okura pepa no fine gentleman ono no owo wadamfo iwa wo enkran city one ma antino this is ono ne yo ba hai ma there be say ono ya drink bi na ya say ene on say enibra ba papa sabre ye be ni asore so na ye de ani akudi akire na ebre ne bra no ye de emu ama na ebo no aba bebo hwe latania de ma fe so
betu ka ne akọ rounds ne ahwe say niema esi ekọ efa no ba chemo mame mo omom kwa akoto abana baso utwe ni pe omonya kukudro pa ba betu abana mame mo baso yes the change ya okuapeman ehwehwe the change ya Kropon constituency ehwehwe say ne no honorable MP no sebio ekwan ye be fa so na je say yenya yakwa chusu MP obetuma bo adwuma no ene ne okuapeman enam so no ene utia enkra ensa kasisia a che say abrante bi the test Sunday say a friend Kazola na o mampon okoya o aspirant an aspirant okoya ye say disqualify us what we di party echi Kazola ye twibi canopy mi ginam ye try poster na enti nani abre the test aba say me no ka say ojan homa so person ne ye na odina abetre na ordinary wosem etudwa ekire omanfo na ne atono no enti emse ahma no ate emse wose okoe no ejenze opani ne party no ebetimi enu abedru ade edu abedru chama enra awia sports was say Kazola free na na bisa na say na grounds ye wose na otumi bisa asem se no bisa kwa mempere no sa no bisa kaso grounds ye si bibia demuku I don't say ade anchi no don't do back ground mo you say kwa me apeja no say okoma kwasi mu mora hono dia aba yensaka na no pai no ene say Kazola sokodua no na yina show say debi kakra participate na bebedu enti Kazola me no ka say waba huma so pani yes I ya waje epom today njame adumo makra na also go do man pon na um say Kazola me executive police station executive Mampon Methodist primary school me area akwa the police station no me ne we phone most say me ho na akwa from my pa but the organizer ajuma me to me ball ho no all the time and this for ho but in the case of the police station be win it all the time me yeah ajuma our police station was 12 years ni me organizer our Methodist plan of Mampon me call after the me chairman said waka baby inti na wo say Kazola majuma pa me yenti me ko for say me come anim na me ko ye chairman no makofa forms bibia my bibia awie bibia me makovet me say ene ye beto aba and now no pay message I buy and say Kazola were disqualified on what grounds nana utie me asemi nyina say 2020 eniama bi course wo constituency we mu a ye mu bi ne ente ase and it ye petition region say acclamation bi ne eniama course wo constituency we mu no ye ne nye ho enti region ka bibi ankire ye nipa 5 region anka hwe ankire ye call national so anka hwe ankire ye enti ne ye wakonya say ye court enti ye court ema court so ahwe yensem no empensemu niama ahu say ya asem na ayeka no edana akwamu enti omo fine yamfa party le court ye the constituency executives and the court ema omo fine omo sabe yen ye party ni ye enti no yenye sika bia ye se fine no yen fine hwe ye pese ye tie ho ase say asema ye de bae no ye ne kwan so say omo yes anasi enti sa ni nyina no omo editia omo ema omo fine omo ya nyiska no enti ye twa so say party ye nipa baako saa time ye ko election ye kwa ye general election enti na wasi ye ntwa so na ye nko bua party na party enko nanim enti ye twa so say de ba bia du no anya hwe ye hu say dia wo ye ni nye no ye twa so enti no ye nko ye nim ye nko ye adwuma mu party ye bae ye be ye adwuma sabe me kwa me dress say me ko campaign na me coordinator after market them say Kazola who was suspension and also one mama letter bibia nche say me cause suspension one mama letter says Kazola even ye nipa 5 million one mo bia letter say Kazola who cause suspension and say and ye didn't know aba nti wo mo kase me Kofi a na ma ba me police station area na me no one ba ye campaign ma kasa che wo ba ye hu na me so
Why say the same you know me de woman come ho kra me kra me so me ya me de sa akofo say party e win power e dey buy enne ye call vetting womoka sa we no ho asem e ma me kasa bibre ma me clear me ho e ho no wan kan chim say when disqualify me enne ye to aba e na wo say when disqualify Kasola say wakọ court and as be exact na masa ye nyina ye party ni o Kasola mamisa o converting ni bi ba cho me converting na verting no sansemi epie wo ho me ba che epie wo ho chairman Frank Apia eyi asem we adi wo ho ema ye kan wa asem nyina wo ho ma e ho no want man obi an kan chim si asem we a wa kan chana say ya wa yi no ye disqualify wa ha media na say we yes onga ye verting nti yenko da ye beto aba o mbeti yenka nti media me wa receive say ene dey me to aba ewo Methodist plan o manpon me se me anope ya message aba say Kasola ye disqualify me tema share ne me koso e constituency me nyina ye to constituency ni ye o share me 2016 who be constituency we ya Kasola from Obosuma say Ekropon to Tinkon Kentenkre Masa me flash posters everything me me boys na ye hu adwuma e constituency we mu na me ni bin kakra kwa de be ma to nsu no obi a ma me bi beto me ne am the red assignment nim e wodoku aside a me so sebe enye ono na me di afili sense bi dia me so sebe me ye madwuma kakra me ye me mpako me ye farmer kra bididi but ye nyina to constituency ni eninti se wo ya de na enji na se ye ka constituency mu na se mo pe yi ya fi mu a ye ni problem me se wo bi se constituency we Kasola from Obosuma me na me bo posters me na me bo flags me na me bo se na bo bi bia constituency that time near opposition and na party na papa wenti Kasola wo yi me fi party de ma me ni assembly ameka me ko police station wo me kwa to ma ba fe na ma ko fie me ni obi ni asem me fi party na mum de ko so constituency we ma me we Sadi we no de be ba lawyer bo afumre so ya kai say lawyer say obi ma me wo ba ha even what is ID card kra wo libi nene wo be ne bo test ID card and ti who yi police station executive say ye adwuma e wo constituency we mu afi mu de Okoman radio me ka kire mu me ka say ma me we adwuma bi odi wo constituency we kwan bia so adoku ya be fi o be fi akonya so e wo constituency we nyina yare kwan bi e be fa so because ma me we o me boashi wo constituency we mu aden party wo opposition a ye bre party power ye bre adenti na wo yesa wo betena yeso ha ayekinko ye mo ye nya bibia enyeje ekwabin constituency eniti Okoman radio me ne mo kasa Kasola me bu fu ye mani na abre because party no dey ma me de kodo ene ne krofo de kodo obo wo se ni we ne first aid bi ofe no obo ne nkeka wo de ko e wo constituency we mu no ye so won brebre na mum bibisi amom pese say anase say enti no Okoman radio Kasola yense bia bibi medamwase Kasola what yes boss anopai MC beda ase na che se ma akoma mra fom se ne wo kan party no wabre ho na ne yakoba ne sa wo akwanya so to aba na wo petition bia na petition empani animani bia na ye hwe ne be free mo aba we de but Okoman radio medamwase papa yo Kasola medamwase ma kwap mema anka ya yira ma ba ma niema bia koso ha because ye ni pe bia me Kasola radio bia so otemenka ye ni pe kasa ma party ni e wo constituency we mu enti ma ba ha die ma boa en papa nya me nka mo nya me hira mo ne be koso bia no so ye ma mo asumu ye be ka ade atire mo ti e da mo ase Kasola na pa ye da ase Kasola na mampo che se enkoda yi etwa bufu afratiko dunia ya obi ani brisem na obi ani brisem o chamo on say eno Kasola frɛ no ana me said etu no fo ebisan say grounds ye campaign ko ye me hu bi da efie ha ya me bisa mpre be edu say grounds ye ko ba na amfa enti bisa Kasola say grounds ye ma ponchi bi kura wo no he say me kwaje ba me say on twen apon me meji as owini a na yenya yakum na da party grounds ye sana chamo grounds ye but I'm saying that the constituency executives led by Yura Frank Apia on a chairman and edi sa adwuma no bibi omu ye bi omu nim say openly na debe na wo ye we nyina wie na omo a wo fa say wo try say be prevent omu nyina nya your friend is say you see I didn't there wo be wini a ha wo be luzo ya ha ne wo prevent na wo be say wo disenfranchise na person beto no brebe no otimi form no nya wi a
Ufo se do hono beto ama on chairman Frankapia on to me kan James on kobi obeko biem na da bi o ene ebia no ohwe de bia trend ne beko na no ka so messy form me kobi o because de bia ne me ko no fanisase ne wo kan ye fa ne se etisa se bia MP ni bia chairman ne executive bi ene yes ade na obe yes machination ni na wie na nipo na person mo form ni na na disqualify form no emu kura 60-70% mi form a they will not vote for you. Sure. They will not give you the nod. It's just a more or less. I mean, a try and error. Try and error. Far. Na chairman near Kazola kind vetting there in disqualify nipa yan kanjra ho. So no see converting no. Angamum pena mu kanjenze. Angamum pena mu kanje no. E ho de yan kanjra ho. Ya ye nipa Kazola there. Ya papa na mu se de kase wo yoku ni no e be she ni nkran na onyere ne ho. Na ajabia na come December no na bia Mr. Kasola say omo yi na fi mi memma ne fa ho abufu nkoton ma ponche no mestre na ponche no and ya ma beje mestre na Kasola bo nse mi so relevant say mami bia waba ameboa mami omo hwe so mo mami na transfer be ha dwen ti omo hwe na mo nkoto aba mo to aba no wi a omo ani mami die the medical I only the mabe biko and you know no so baby no kwa ebeboa me de bia meka president ni krumpa president papa eda hadia ni mame so da hadia ni ma se hu ekropon no enye na ye hu ni ma ye se hu ekropon no enye no na ye hu so mind as man kwa pema ekropon enije krumpa se social center bakokra ni ha hospital anka ba de anka hospital kwa mampo di ni half crowd ekropon ha no mo anka ye na de nsa che se wasemase wo preso na de we buy edwaso ma ye modin ye skufu a ye modin ye awon ko to abasisi akro mbuafu nti no Kasola e ma shedin sabre o shebre na non dua permanent dio no na e be sorry so na ye de ne akudi achi na bresem no be samba na ye de results ni ade nyina san abedan amanfo nti anopai mutien ya mi Kofi Ansong Baffour mi nua Kwame Aponsa adi and D-boy DJ Vibes DJ Kuntihine ojunam den and DJ Zigibi and pombo pakwese je ne krajeman they are missing action on power ha sansa omugina kono omani abre papa ye ko ne akogina chekruti a ho when is article na ya koma kwesi mura in fact mura no say ko ne koma kwesi je mom say article no ebia na one cry no ne wa hadie ne bia na one cry ekobushu se kuma say ultimate shock na one na form Kazola dey zara ko eti zara se jaba ebe chama kotoka na efi edukrom ba no yenka edukrom kotoka enkran kotoka na yeka kotoka na efi ya na efi edu ya enkran kotoka na yeka se hono no eka wo ho enye enye ho nti kwa mempe na ase wonya mpere frɛ se yet radio se eka kotoka enkran kotoka sem na yeka ai yo azo Kasola awa mijiano Okoman Radio 97.1. Hey, station where the man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey.